Jabu asikubingelele Mkhatshwa emsakazweni uKhosi FM. Ngiyabingelela abalaleli boKhosi FM. Kanjani sihlengise? That was a good call. Yaphila kodwa. Ngiyaphila kanjani? Sejabula ukuzizwa lakho liqinile kusho khona ukuthi uyaphila. Hayi isigameko lesenze ngonyaka odlule ngiyiprocess yokuphila and raising awareness. Hayi tshela mina umitha kanjani nomlisa? Mhlangana kanjani? Umlisa lona sihlangana ukuthinda dating app. Ugelo wayesingile nje wahlala wathi ngoba usebenza endlini isikhathi esiningi uspend endlini akababoni abantu isikhathi esiningi akangeni la athi ukucinga that's how I met the guy. Kodwa asizwa kahle mthiya ucinga kanjani dadewethu mhlawumbe ungasichazela nje ukuthi umlisa wayethi ucinga ini mhlawumbe uwenzele nomlaleli sekhaya iqonde indaba. Usisho yena Mrozo ukuthi ngenxa yokuhlala endlini isikhathi eside wathi akeke bonke ngamthola nomngani nje la kuthinda. Ucinga uthando phela umuntu ongazona naye. Kulezi zinto zamanje abantu bayangena kuma dating site bezokuhlangana nabantu abangaba sekudlalelana nabo. Zaqala kanjani ke inkulumo? Inkulumo ziqala phela masungenile ku dating site ubona isithombe somuntu swipe left or right naye mayethandile bese niyaqala ke niyakhuluma lapho uyakubingelela obviously unjani ngiyaphila niqala nixoxe nje phela nazane ukuthi umbani wabani wakuphi kwenzani emhlabeni ufunani lana into enjalo. So then wena hamba igcina yafika ebudlelwaneni. Yaze yagcina ifika ebudlelwaneni. Nabonana in person? Sabonana in person nomuntu baba nobudlelwane naye umuntu. Sinike isithombe ngoba manje uzile namhlanje njengomuntu ohilayo kuyangijabulisa oqala lokho because that imali nga $500,000 imali enkulu kakhulu leyo esisele siyiloni kuwena. Ngiyajabula ukuzwa ukhuluma usuku lesi state okusona njengamanje. Ungena kanjani udaba lokuthi uzokwazi kuyo bank yothatha imali ngegama lakho? Okay, iscam salabantu bakwenza kanje uba sebudlalelana naye. Uma usuku le process yebudlelwane naye bakutshela ukuthi bona bakholelwa kubantu abangasekho. Kumele abantu bakho be approve ukuthi uzothandana nawe. Yo. Ube sekufaka ke kuleli gumbi bathi ukulibiza ngeprayer room. Abaningi bazidiscuss ngendlela ehlukile. Kodwa masungene kuleli gumbi ngizoyifast forward nje kuba nevoice ekhulumayo kungathi umuntu o-ancestor loyo othi i-relationship approve you. The second stage of the scam babe sebe uyafika la ngathi benza lento ekuthisa la muntu. Ufika la endlini kuthiwe thandazani la kwelibhokisi lingenalutho. Uthi maniqeda ukuthandaza kuthiwa umfana akavale idoor lalibhokisi mase livula sekugcwele imali eningi. Imali leyo isuyiningi like mawubuka isize yekiss ijoa elingako imali esigcwele lapho kade ingekho. Then base betshela ukuthi lesi sizathu sa le mali le imali abanipha yona nomfana loyo ngoba phela bamukela i-relationship. Bese kuyaqala iscam city umfana akafonela ekhaya acele bemboleke ama-loan. Nawe hamba emabank uyothatha ama-loan. Izathu sokuthatha ama-loan ukuthi bazothatha le mali abakupha yona nale ozoyithola ebank beyihlanganisa mase beyimixile together bazobe sebekunika yona ukuthi uyoyideposita ebank ukuze uma usuyideposita bazosebenzisa ama-powers up kube ngathi imali evela ebank bese deal bayisho ngendlela eyiningi. And to take ukunye akulethi system sikaso asenzi abantu abathandanayo kuphela bayabenza nalabo besilisa abahambayo beyo consulta nabesifazana abaconsultayo baningi asebedliwe ngalelo hlobo. So after ke usuyenzile lawo maloni uhambe withdraw nomfana naye afike neyakhe imali kube ngathi naye withdrawile nababili nibikela bese kuthiwa ke process yokumixa leyo mali izothatha 3 months
bese bayakunika futhi imali yokukhokhela ama-installments akho for inyanga ezimbili zokuqala kule isithathu inyanga ke umuntu usuke sebalekile engasekho sihamba kanjalo nje iskema manje lensizwa le yathi kuwena ingiyase South Sudan wakubona lokho mhlawumbe yakukhombisa nepassport passport yes uyakutshengisa ne-ID yakhe eyifake angithi uthengwa e-Southern Sudan ekubeni ngase-Uganda uthi konje la eSouth Africa ukhona ngobani ola eSouth Africa awubaningi bakhona bathi bayasebenza nje mawuhlangane naye suke umuntu ovuka njalo ekusena emsebenzini ubhizi nje usebenza umuntu osebenzayo akanayo ne-day off la asebenza khona uhlala busy awukwazi nokuya emsebenzini la asebenza khona wenza isiqiniseko sokuthi ungaveli uyohlangana nomunye lapha ya ubongi naye umenza njalo yo mthi ngibuka ukuthi usuyabona after 3 months usuthi uyamfonela usamtholi yini mhlawumbe kwenzakani indlela kwenzeka ngayo wahamba wathi uyatravela uye Limpopo for umsebenzi uzobuya ngeviki elilandelayo siyakhuluma ke la engekho bese kuthi wayihambe kulesithathu ngoleshana sagcina ukukhuluma ngoleshana send message good morning ngibona kusawo 10 nami nganginosuku lami lobhizi emsebenzini ngiyacheck ukuthi ngiphelile lomuntu hayi ngiyabona ngiphelile ngibe busy ngabo 12 ngithi akujwayelekile ungakangifoneli ngalesikhathi ngithi vele ngibuka imessage yakhe ithi 1 ayi ngibhizi nami ngibhizi ngizama ngabo 3 ngathi hayi ake ngifone mangifona ifone off okay nakhona ingqondo yami ngithi mhlambe uphelelwe network ebhedayo ngoba bekune load shedding hayi but intuition yami ayingethi ngihambe ngiyalahla khona but again ngizothi mangiya khona ngizongena kanjani ngoba indawo ehlala kuyo yayivulwa nge-remote gate kumele uvule igarage nge-remote bese uyangena before you can access the house kodwa ngize ngaya endlini le ayehlala kuyo ngolesine lo ayethe uzobuya ngalo which was 11 ka May last year ngasuka nje kade ngisebenza ngelunch yami ngadriver ngaya khona manje ngiya ngale vele ngimfishane ngiyazama ukuqhuma ngiboni kahle ukuthi kwenzakalani ngale angiboni kahle ukuthi kwenzakalani mase yakhumbula ukuthi ngesikhathi ngiqala ukufika ngaduka ngaya komunye umgwaqo ngiye kulo mgwaqo mangithi ngifika nje ngaphansi komgwaqo lisade lingaphi la lineswimming pool kubonakala nesliding door ngithole house to let sure indlu yakhe ubeyirenta wayethe indlu yakhe remember mawuhlangana nomuntu ngeke ukuthi ngoba uthi indlu yakho ngicela amaphepha ngabona ukuthi awakho ngempela mhlawumbe sengingakwenza lokho because I've been through this but normally trust me I build as an end relationship okay no manqumalo siyabonga ukuthi ushare nathi story sakho manje usifundisa ezinye izinto ngaphambi kokuthi sivale wavula icase emaphoyiseni khona okwenzakalayo okay ngayivula amaphoyisa ayivala ngayivula phinde ayivala it's another story for another day but engakusho lesi scam it's a syndicate involve ama-bankers amaphoyisa kanye nabo o-scammers lapho yo sorry man khaya yeah sithemba ukuthi uNkulunkulu wakho uyokuphendulela one day kube khona ukubuya kwa imali sakhokheke ebhenki mina ngifake to ngiyakhokha ngiyaphila I'm contributing in other people's lives siqale igroup yabantu besifazana abaskemiwe nabo lalele la ukhosini oskemiwe ngangicontact TikTok Jabuzwi 13 angisendele message we are working on something ukuthi sizwakale akusimina ngede as I speak I've got a list of about 20 women who have been scammed the similar way abanye baskeme beyo contact into ekhona and ngeke ukuthi ngekuyenzeke ngoba basebenzisa umuthi ikhonto abayisebenzisayo mawusuhlelo ucabanga uyayibona ukuthi I wouldn't have done this and into ebuhlungu ukuthi sishare izitori zethu ku public abantu bayasijudge basibiza which makes it difficult for other people abaskenyiwe ukuthi bephume beveze ukuthi nami I went through this. I was looking at some comments nje kuma post asheriwe bethi ngiyalayeka society cha sesiphila kabuhlungu you can't thrive on someone's pain. Yeah
usho enye into ngelevel yomuntu njalo nalokho kukodwa usakholela othandweni mangaqhamuka insizwa nje kusasa ithi hayi okwamanje angifekile uthando impela mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kuyobonakala kwamanje nje ngi-right ngizofocus akujabulile abe happy jabulele njengegama okunye kuyobonakala njengejabulele njengegama lakho wena usegudu inkomo sengathi ungahlala ujabulile njalo